Znači, opljačkamo, vježimo toliko brzo koliko nas noge nose, ali samo moramo da uzmemo što više stvari. Zakajte se, nego dolazi. Ulice su tako lijepe u ponoć. I usput ući ću u studio, pošto zaboravio sam da zaključam sef u kojem je kamera. Čuj me da kamera. Dobro. Kartica. Evo kartice. Da je povučem. Uspješno primljeno. I sada, jeste li vidjeli to? Šta to? Da, upravo je, šta to? Postoji kartica koja može samo da odključa. A zar nije odključano? Ne, automatski se zaključa kad uđe on. Pa to je čudno. Ali pogledajte. Ali zašto si srećan? Zato što je zaboravio karticu, glupani. Možemo lako da uđemo. Pa hajde, ko se sjeća da provuče? Hajde ti, Michael, pošto nisi mogao kroz krov. Ajde. Evo ga, odključao sam. Završeno. Ulazimo. Wow, kako čudna dekoracija. Kako to uspjeva ovdje? Pa normalno da uspjeva kada zadržava vodu. Ja, prvi. Neka vrata, mislim da su to vrata od studija. Provjeri, Marko. Dobro. Auć. Jao. Šta ti je? Maska mi se totalno popastila i ne znam da li su to vrata od studija. Vjerovatno jesu. Hajde, uđimo. Link. Sad se ne slažeš da su filmovi najbolji posle ponoći? Da, slažem se. Savršeno. Vidi, šta će sad da uradi? Šta ti je? Link. Šta je? Možeš ti do telefona? Zašto? Ovaj film je u 3D-u. Vidi stvarno. Nije u 3D-u. Čudno. Au. Obezbeđenje. Sa strane LPS gusa obezbeđenja. I link obezbeđenja. Naravno. Pođite s nama u zatvor. Nikada. Bojim se da ćete morati.